Nukolo akwe bemigaleka wom klemile evanigba TVG. Esesa yaka mia drome kpo bede fika mia kwe dadu ha. Azo anmantita ohia be mi mia jagbagba mia senya de cho mia gbo. Egba malazime kle Mr. Samson aje echo Dabala Junction afika evanigba TV pedo pale alebe mia ho nya de kavado cho egbo ko kude enwike le jim le jim le Ghana du ko bakata ga ka heke le jim le amugan toama sikanye safton pon toama alo amatia pon toama na mia asaipe bonya ta ino jimi agano de ka on klamile evanigba TVG. Okay, Mr. Samson, always over evanigba TVG. Akpe brother. Okay, alake mbesano le bokode. O mauta no sianu ele boko, sianu le boko. Do ho de wala kokko yima. Mauta anyo wa me o mosro. Nyo me o misro ela. Godo amawole me to choka vena mi chata. Anyo. Ta evanigba TVG ni amile mi akpom la lo mi aponko semlele wale wo ya. Eva job Ghana police wa ezanu ko dum gedele o le nu ikamenye nu ta amu le complain na ta egba fa nu ya mi jagba mi agedem e mi leave comments mi afa number kra fi ma no mi message ko ku de gbe fo wona ohun ta Mr. Samson December ava yiko sekanye 2022 26 na nyema vivi no wa mas report ade ko ku de alefia do va finano le mi afanto mafia sikebe mi lo kone police okran Dabala police ko ile soga ko pe alakanya alakana ta ko afima hu akpe ne enya selao akpe no nufo le nya tepe mebe na Dabala ye togbi tepe no la Patrick Kudu yo yombe o le fiare le Sami Juki o area ma ta mayi na mabai Dabagba na ma plo fie ko ve ko mayi vai plo fie va ko ne togbi tepa no la ko afi TV afi cylinder afi woofer afi phone de kadaka ame adren ye mi kple ko nyate pe ke mo kple ko vai ne togbi tepa no la ame yo bonu ofia ame ova va kpo no be o no ko togbi tepa no la globe anu ele jin le mi o area ma anu manyo ta yimata si de gele no ntina anu to ta adebe se to no agarama ko ava dahu be na wa cho fiafia cho ayide se togbo kakema gbe ne se to be togbi tepa no la e domi be mi akofia fiafia no ko nyate pa mi ko yi no ko won to va pon no ke le outro abi ga ve platform e kwa police yi kenye officer in charge le gama o ple o pere nto ike nyemele onko dagare ya mefio o va yi de plofie ko iro apoma ko le nyate pa ma mi va dogo avo popopo le fiefie home amoro ni o fi o nlon courage zikpe o ple enu fofofo la home que mi doit trop yi de police station va ko enu okata ha wovo jo que on kandemi va yi de police ogboko nya va pa mi ra mi aplan dudu na fiefie que nya wa gbo na mi ko nya ba yo ra sile fiefie nti o da sile nti ala ka ha ko ma vivi na mi oduma viao ko mi va da fo pe le ka fiefie no mi oduma no gbegble ye mi oduma vio mi ale cover na mi police o mi da sile wa no di fiefie na mi wata sine ke monu ye ponfie aji fiefie to anyigbo ala to mi nya na ka chunti o ko mi va ire commander gbo le so wa pe commander na min kakabe police o yo be no dago na adi fiefie ve wada sine gbe fie a bi se na ka chunti o
nenema nya va ye ma akpe ha legama gake megbona eta nukpolo akpe enye ma mi se menya la pa yo pictures arokron le gbonye fifi la ta chule egbeji mon popo e le nyebe mi jagagba ne enye ati do IGP gbo ha ne do IGP gbo ne do IGP gbo no nyebe IGP kra ayo nyanye to me vagia enu kata ejia we podo yen to ama to police ado pasi me kuto to ta evidence gbogbo le ta video mi jagba ne mi amen no do IGP gbo ha me le ready benya kra IGP kra mi adogo face to face alo 101 alebe no nyoba mi na no ji ha ke ne wa gble alo no nye ne ma o train police o nye be fiefina finu mi wa be seto ne wa kro fiefia cover adasilemu sike ba me le fiefia cover o manya mi nya ke gbona mi o no nye o hande ale ke na twe atwe ne ma ko a wa fi onu enu ne ha fifie vu ke wodo fu ha fifie kwa chogbere ka va ko fi onu ale ke na twe ke Mr. Samson ko nyebe mi le fiefie la ko police station ye mi o lebe mi anondru plane afia azwa ke o dasile fiefie ngude no je bo dasile fiefie ngu sekebe mi o manya akpe do be bieta menye mi o jobe mi aplan du na fiefie wo dake o nyebe ozube mi o le koyi afiji lo wanyata kan foke la jobe mi aba po fofo mera na mi ajinduru ade na afina enyana no ji afi o wazu asidela le fiefie ngu ko amama e na mi o bebie mo no bebie yen bere police o la gama be wa atokpo fo khamio dumevio ko da se le fefie ntide kamio amayo lengo le fefie ide fefie mata ba wumia ala be adeje si mi le koyi o da se le ti to ma ha to e ko nyar ka mase ma aji ngonemi adava wala manami to aba bi don pe ta ata va wonu sen wi ka jangu fa plemi okay nupola akpebe migaleji le de kan klemi le Nyigba TV ji ta enyo ma ta ejenene ma abe alama ko ile police station ha unto aga no ndru plane nkatita no fiebe medibe police no dasile hu ta internet le wonene ma alo ale ofionu ye na edibe police no keep internet le ndru plane Emma yeta alo le nyata family awe la mi koyi na police ta ajabe wa me la mi koyi gba na po o dede no ye po family afi ozubo da sele nti no ke ga tere jinle no blibo kata manya ba na mi gbole na mi o police obe afiete fo no la ye domi doda be mi akwa mi eve onye mi va kponu le ami o khome mi kafe fiete fo no la ne gafugwa la mu no dogo akpo be amare ha de ona ne lem ha no komo mo we ko in fact nublibo adafu na nyebe Ghana police wano na ma ado wano na ma onu adafu nto kan ye kata va kpolo ho de no tro dasile ngune alo ame o ke ekio ke nkolo oji ya made kwobo nyankon ke mangulo nu eji ye me kpo nyanu de o fo koju alo police o fo koju akpe eke ofi ami le kokpere nti koyia anu to globe yo le genta yo mata no nyawo mota o kho o bo to koju ye mi va ya pie ma ha ake onwon college a o pe kokoju gake eke onye phone plito wa ya police o wa pa nyatepe ga ejiulato anyulato ninyaga no moto na mai ka fifile kan ma jofie aromile enye yo matin de enye nkaka na nenkie jinna nenkie le nyatapo ma emi konya ine commander na mi nya nwiebe alo yo police yo le enyaji yo biebo da salami ntilo alo nebel ha police odung nebe yo da salam ye commanda no BNB le ko da salam yentio
na me fifi de modo bele ne yo no nkeke be no ajagbo no di fiefie ko mi zwazoli gere chonti wada sine fifi a mi gala nyare kasemo ke commander to na nkeke be no di fiefie de nkeke o na nkeke da mi troga ile gbo anya kan ha gbo na mi nyata pe nkeke o na nkeke de kanya yo gbo ko nya be fiefie o la mamalo kokomo ta o kple ko ire koji ajin na nenkie cho December wada sine fie kwa ala jinwa me eneme emile ko fiefie la o la mama sepo akama fie mi ho mi ato anya agblofio mi to mi atanya agblofio cho akama nti o ta npolo enye ma semile menye be no panya aglo ala bana nya kle mi no nya ba zevezie ton mo troga mi fonu e me kuma nwi kafi over ta banyi gba tv mi ati apanya anogoglo mo ta na nye police kral mi opon le iye me alo le video e pon ma no elenenema ke won jagba na onka na tro agbeno no na edibi anno service me adidi anno agbe adidi a ke jagba na tro aso a mele bo anya nenemo o fe hanemi mele bo anya nenemo ta bi jagba be tibe do IGP gbo IGP na yonye mele ready nye number ga no screen ale be anytime IGP yonya ma ta zo lema alebe nya akwemia onue ta kwe a IGP adon nyamata global IGP medon mi okata ele Ghana ge am sia makodo IGP owo neza do tepe o meleba oleba mronya adile ma no vie kwesron gbo eti na tepado klutoto IGP edon ma wona yawo IGP mi o etevio ami jagbagba na mi atro na dibi anu agbe adidi ma dibi anon pe don Ghana police o no nye service with integrity nyatepa ke elebe mi ajagwa mi awododo doma mi eyita mi galo mi segere ge ga ke me no fiebe enya ovo mi ga totoro ga vakan edo ma hi anonyi adole to ko e mi le no atwa mo bubu ve ala bo le gi no jiji apa akpe no ha ta akpe be mi le de kan pe mi le Epanyigba TVG azoma zamon ko pe ma dak pe no Nucellings Ever English Dictionary Nucellings Ever English Dictionary nye do pe ke odibie ameokenye pevio odibie strong bia adodu alo ameke menye pevi ho ga kebe o pegbia ejenwu enya sene edibie strong pegba ta o dictionary ke o degomale pegba me alo enye fegbe kle yevugbe alo English gbe ta mi jagba na mi ade Nucellings Ever English Dictionary ga na mi pogele na mi le online ya ta kwele Amazon na mi a place order to be said ke mi la okoga akovenemi ta akpebe mi le de ka won pe mi le Epanyigba TVG nkonye Christian adiabo alo service ta mi klami